Lesedi FM le selemong sena re sa tswela pele ho thabisa ho fa ditaba le hore o kgeme le dinako ka puo eo e ratang le dibohodi tse ratwang ke wena. O renya botshelela hoseng re o qalla letsatsi ka thakgowa morning breakfast show ka Thwasa Batukada le Rorisana. O renya borobong e itlhabolle le tholwana moletsane le maneileng le tuka. Jwale ke nako e sa tswela pele le thuso motaung ha o raya leshome le metso e mmedi e fetile ka metsotso e 30. Basha ba thella ho renya boraro ka re a thella afternoon drive show Thabo Mokoni le Dikeledi Makeseni. Ha re so tete re sa tswela pele re a ba shapa re a ba teta Lesedi FM a ke molelwa le shome le metso e tsheletseng metsotso ka morao hora ya borobonga lenaneo ke Makgulong A Matala a tshebeletso ke Lesedi FM. Motle ke kopa ho botsa a kompolelle ka jeno bophelong ba hao o sitiswa ke eng hore o tswele pele. A ko bue le nna ka jeno ha ke be motswalle wa hao ka jeno joro ka ke bile motswalle wa hao ka dilemo le dilengwana. Bophelong ba hao o sitiswa ke eng hore o tswele pele. Ke potso eo ke kopa more ka jeno tlo nkarabe yona. Motho ya motle kgotso ngwaneso ke a dumedisa. Ena ke yona nako yane mo ke itseng ho wena ke kopa ho botsa bophelong ba hao hore o tswele pele. A ko nkarabe o nthumelle o ntjwetse mona Facebookong ya Lesedi FM ke botse hona jwale le mohaleng ke tlo fa sebaka. Ntate Maine o tla pula bebele. Ntate Maine mo fokeng wa ka mo mamedi ka jeno o re hona le dintho tse mo sitisang. O re hona le dintho tse mo sitisang bophelong ba hae. Re a mo kopa ka jeno a ka re fe dintho tsena tse mo sitisang. Mme Bibele e tla mo fa karabo. A ko re fe mo mamedi ro emetse 089 1101111. O sitiswa ke eng bophelong? Ke mang ya o sitisang hore o tswele pele bophelong ba hao? Ke ntho o emeng ka pele o emeng ka pele hore o seke wa tswela pele bophelong ba hao. A ko bue le nna kwang mona ke a leboha. Bekeng e shwilenga re ile ra re o re ngolle hore na cellphone ya hao le bua ditaba di fenga. Lenaneo lena ha le ke le sututswe ke wena hape le monsena se setjha sa mananeo. Wena o sitiswa ke eng bophelong ba hao? Ke ntho o emeng ka pele bophelong ba hao? O seke wa lebala o tshwara pene o tso tla ngola ditemana tse Ntate Maine tla ba o fa tsona. Yaba Ntate Maine ke fumana molaetsa ha ke sheba ho marangrang Ntate Thuso ha ke kgone ho tswela pele bophelong ba ka baka la diqeto tseo ke ileng ka dinka bonyaneng ba ka. Ke ile ka nka qeto ya ho tlohela sekolo ke le lemo tse 14. E le hore jwale ke re ke batla ho hodisa ngwaneso a kgwedi tse 2 ha mme a hlokahala. Nkgono wa ka ona sa le moholo haholo. Me hono ho le thata. Ke wa pele eno hle Ntate Maine ke a tseba e tla re ha o bula buka ya hao o tla bula buka e buang ditaba. Mommamedi mon le yena ke eno a ke mo fumana Ntate Thuso bophelong ba ka ke ile ka sitiswa ke motho hore ke hlolehe ho tswela pele bophelong ba ka. Ha ke na ntlo la ke sebetsa ha ke bona hore ke sebeletsa kae hobane ke sitisitswe ke motho. Momamedi ha re nke momamedi e monga Ntate Maine tla re ha ntse o bula buka ya hao o tla bula buka e kgolo ya Modimo ya lehodimo. Ntate Thuso
nna bophelong ba ka nkeke ka tswela pele ke sitiswa ke molekane wa ka re na le 14 years le ka jeno ntse re dula habo ha re kgone ho tswa re lo ipatlela seo e leng sa rona re dula habo re petetsana habo a sebetsa ebile le nna ke sebetsa bophelo ba ka boementsi ha o mo re yang teng o sitiswa ke bophelong ba hao ho rotla o tswele pele ka jeno buka ya dibuka e tla o fa hore na ha maemo a le jwalo wena o lokela ho etsa jwang ke buka e tletseng dikarabo ntate thuso ke a leboha ha o botsa potso tsena e re ke tla ke nke mommamedi e mong ntate Motaung ke mo tshaya le modimo 25 ke a applya ha ke bitswe di-interview nako nngwe ba mpitsitse ke tla pasa interview empa ka mora mono e ba ke sa bitswa ke felletswe ke tshepo ha ke tsebo re na ke eng se etsang hore ebe ka mora ba ke pase di-interview ha ba sa na taba le nna ha ba sa bua le nna mohlomong ke a bangela ha ke tsebe ntate ke lahletswe ke tshepo ho fedile ka nna e re ke nke mommamedi e mong hape e re ke nke mommamedi e mong hape e mommamedi yena re ntate thuso ke sitiswa ke motho o kwetse ditsela tsaka ha ona ntho e lokang bophelong ba ka o di kwetse jwang ngwaneso tsela tsa hao o tlongolle hape o re hlalosetse ntate Maine bula buka ya dibuka ke tlotla ho wena ka nako e sa fediseng pelo ntate Motaung ha ke tswele pele bophelong ba ka ntho eo ya ntshitisa ha ke dikoloto ke dikoloto tsena tse tshosang nna ke dula ka mona ka Pretoria lebitso la ka ke Mokwena a re ntate ha ke dikoloto ke a tshosa ke bodile ke dikoloto ha hona moo ke yang teng ke tshwere pinena ka re ke se ya bapala tlasa tswela ka e re ke tle ke nke mommamedi e mong hape jo ntate ha ke tsebe ne ke batlang lenyalong ha ke tsebe ne ke batlang ka hara lenyalo ka tla ka ikena ka hara lenyalo master ha ke le batle lenyalo ha ke tsebe ne ke batla ha hona moo ke yang teng ka fufela lenyalo ha ke kena lenyalo la tshitiso ha ke le batle lenyalo master o ngotse jwalo mommamedi a ratehanga metsotso re ya ho e 20 hantle fela pele ho ram ya leshome ke utlwa lerato mme hona jwale ko ntumellele hobane ha nako e emetjena ke lokela hore ke tle ke ho borakgwebo motho motho o sitiswa ke bophelong ba hao hantle ntle ho etsala jwang ke ntho e kana e tshwereng bophelo ba hao ke ntho e kana e khammeng bophelo ba hao ke ntho e kana e etsang hore bophelo ba hao botsukutle ke eng re lokela ro fe karabo ka jeno le ntate moruti Maine ntate Maine o tabula buka ya dibuka mommamedi wa botsa hore ha o le tjena e be tsela e tla ba ifenga e rana ko ye metjena ke e mabenkeleng jo Makgulong A Matala hai Makgulong hai bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelo lenane lena ha ebe la hao mommamedi ebe wena ya botsang ntate Maine a phahlolle mane bebeleng mane ye re atina ka o rata lenyalo
la boela la hlaela e mong mme o le tsitse kwano a rena molekane wa ka re nyalane ha ona ntho a e mamelang o mamela metswalle ya hae ka ntle a ra hona mo re kopanang teng ha re bua ditaba e re ke tle ke nke momamedi e mong kwano ntate ke e mong ha ke tsebe ke ne ke tsenelang lenyalong ha ke tsebe ntate ke ne ke tsenelang mo lenyalong ha re kgone ho ba le thepa ka tlung ha ona ntho re kgonang ho ba le yona ka tlung o kopana le dilipi motho a tseba hore o fumana le tjhelete e nyane a ba ile o rekela motho wa hae furniture ha ke tsebe rona ho etsala jwang ntate Motaung dumela bophelo ba rona bo sitisehile ha ke kgone ho tswela pele ke dingwetsi bophelo bo eme tsu ka tlung e re kutlwa momamedi e mong ntate thuso ke mathateng me mathata o ke leng ho ona ke phela ka leshano ntate ke leshano hle ha ke tsebe rona ke tle ke etse jwang ke phela ditlamong tsa leshano ntate e momamedi ke enwa moramaine ke apineng o re he re rata dintho ke ile ka tswa lenyalong la pele ka kena lenyalong la bobedi ntate jwale ke phela kgolehong ke phela ditlamong ha ke kgone ho tswa ka tlung ha ke le ofo ke tlameha hore ke dule ka tlung ha nka tswa ke a ketekwa ha ke kgone ho tswela pele bophelong ha ke kgone ho bona ntho tse ntjha ha ke kgone ho bua le metswalle ha ke kgone ho phela bophelo bo phelwang ke motho le tjhelete ena le diaparo ha ke sa reka diaparo hoba ke dula ke le ka tlung e re ke tle ke nke momamedi mong hape kwano ntate thuso nna ke sitiswa ke mosadi wa botjha baka ke se ke na le selemo ke felletswe ke mosebetsi hona jwale o a ntshitisa puo tsa hae ntho e nngwe e etsang o tswa fela ka tlung o a tsamaya le ona o seng hona o tswile o itsamaetse o re se re tla bua ka mohala le teng ha o le necessary bophelo ba ka bo eme ntate maine ke tlo ya pineng hona jwale me ya ke khutla pineng ena ke tlo nka ke a kholwa moruti wa ka re tsebe ho araba dipotso tebo moloi ke a leboha ka prayer e re ke tle ke nke momamedi ntate thuso nna ke sitiswa ke mme wa ka ya ntswalang puo tsa hae di mpe jwang mme ya ntswalang o re ha hona mo ke tla ya teng ha ke tsebe kapa o mphile thohako kapa o mphile eng mme ya ntswalang ke sitiswa ke puo tsa hae e re ke beele hape ke nke momamedi e mong kwano ntate ke tjena ke a itshola ka baka la metswalle ha re le university ke ne ke itse ke tla etsa dithuto tse ding tse tlang ho mpha mosebetsi ke motjha ke na le lemo tse 28 kgrata tseo ke na le tsona hona jwale ha di ntshebeletse ke ile ka latela motswalle wa ka re dutse hae mmoho le yena hona jwale empa ha tswela pele
dithutong tsa ka tsa mathematics ke ne ke fumane ho ya ho 89% mo le science ka latela dithuto tse ding ke tshaba ho ipolela ntate ere ke tle ke nke kwano mona ntate thuso ntwe bohloko ke qeto eo kileng ka nka mohlang ntate ana bua le nna ka matla a nkgalema a mpolella hore o sebetsa ka thata ha nkisetsa sekolong hore ke lo ithuta ho tsuba ke lo ithuta ho nwa ya ba ntate hore ke tla o tlohela mohlang ke shweleng o tla tjheka lebitla laka ka mora ba ntate a tjho jwalo le motse tsheletseng ka mora o mono ka ngala ka ba ka ngala lapeng a ntate o tla hlahelwa ke kotsi ha ke aka ka tseba le mohlang a hlokahetseng ke hlahile ke se ke utlwa hore ntate wa ka o patuwe ha hona moo ke yang teng ka bophelo ke dula ke opola mantswe ya hae ebile ke opola hore ke ile ka hloleha ho fihla le mohlang a neng a patwa ha ke a bona le topo tsa hae ntate Mainere ke epineng ke tsebe ho tla ho wena baba Ziveze Mamamedi motle mamamedi a ratehanga ere ke tla ke fe ntate Maine ngwane mongwe re ngolletse a re ntate thuso nna ke sitiswa ke mohlankana wa ka ke dula le yena fela ha re ya nyalana a hampe tjhelete empa ha batle a ke sebetsa ha ke sebetsa o lwana le nna ke dula le yena ere ke nke moruti Maine mo fokeng ntate Motau khotso le monsena se setjha sa manane ntate Motau haleluya o tloa nane o lena le tloa sethathong rutiwa ngwane somora modale a re jere re ikokotletse ka lekodilo lena haleluya ona a maemo a lehodimo e ka fetohile mofoke morenjwa ntate Motaung ha sisinya masapo ngwaneso ntate Motale gore ke utlwa lerato gore le ha o ka tlala maru haleluya ha fihla difefo haleluya gore setswalle sa Jesu a sena phetoho amen o tsokiena lenaneo la Makgulong o sitiswa ke ntate ore o ka bona diphunyeletso ke nyena e hulela morao ore o ka phaphamala jalo ka ntsu sepakapakeng amen ke nyena e emeng ka pele ho wena e sitisang katleho ya hao ntate Motaung re boetse hape re tobeditse konopo ya bophelo ba momamedi le bophelo ba ka le bophelo ba hao moruti Maine ke nyena eo sitisang o na le momamedi ya reng ke a rata ho tswela pele empa ho na le ntho e emeng ka pele ho nna o na le momamedi ya reng ke etsa matsapa le mawala empa ntho ena e eme ka pele ho nna ntate Motaung ke a tseba le letho la bophelo ha le bonolo leeto la bophelo ntate Motaung ha le batle dipelo tse kgutshwanyane leeto la bophelo ha le batle eo ntate Motaung a tsamayang a ntse tseleng a ntse a ipotsa hore na yena jwang o tshwanetse ho ye pele bophelo bo jwalo tsa bophelo di a kallana gore Mosotho ha bua ntate Motaung
hore di bolawang di a phela o bolela ntho e tsomang o tla e fumana e phela mme ha eba e a phela o tshwanetse o e lelekise bophelo bo jwalo ntate Motaung bophelo bo jwalo o bua nnete hlakana la bophelo le fuana seretseng bophelo bo jwalo o tshwanetse dinako tse dingwe o itete sefuba o kena ka hara seretse e le hore taba tsa hao di tle di tsebe ho loka gape ntumella o seng hona nke ke bue jwalo ka Mosotho ke re mokopi ke mokokomadi o tshwanetse o dumele ho kokomala o tlobane ha dintho di etsahala ha ke re o kokomale fela empa o bona le ntho o e etsang selemong sa sekete le na le makgolo a robong a nang le metso e robedi 19 ntate Motaung di-marathoning kapo tsona di-olympiking re ile ra bona monna wa Motadiana ya bitswang Toronto Pietri ha tshwanetse ntate Motaung a mathe ka sekata kapo a mathe ka sekata a sulubana makgetlo a mahlano ntate Motaung o fihla panteng a fopha madi a wele makgetlo a mahlano empa ne o fihla panteng ha ba fihla potso ke ena ke wele makgetlo a makae potso ke ena kore ke sulubane makgetlo a makae ntate Motaung re tlotla ho momamedi ke re mmehe selemong sa sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng a nang le metso e robedi semathi sene se tswa Tanzania John Stephen Akhwari o ile hawa lengolo la hae ntate Motaung la taboha a kena ka morao ho nako e baletsweng ya re ha ba mo botsa hore na hobaneng o entse qeto ya hore o bo fihle panteng hore naha ya ka ya nthoma o qala lebelo empa ba nthomme o qetella lebelo Great Britain Director Redmond selemong sa sekete makgolo a robonga mashome a robonga na le metso e mmedi ntate Motaung o ile a huleha mesifa tshwanela a tlhola lebelo ntate Motaung bophelo ke lebelo yo tshwanetse o itukisa hore ha o ka etsahala mesifa e hulehe uwe kapa o etsahale o tswele pele ka lona a re ke re shebe momamedi seng hona Hurry away. wa pele o itse diqeto tseo ke di entseng bonyaneng baka o re ka sheno lena ke tsongwa ke sona Hallelujah. o re ke phela hampe ka baka la diqeto tseo kileng ka di etsa bonyaneng baka e re ko bolela ha ka ba o tseba hona jwale re na se nepahetseng ke sefeng se o tshwanetseng o se etse kala hona moo ntate Motaung re qeta nako re hetlile re qeta nako re shebile morao empa re ka qala hona mona ya ba re tswela pele o tseba se tshwanetseng se etsahale na ke sefeng Oh yes. Jakobo Kaulo ke ya bone Letemana ke leshome le na le metso e supile ntate Motaung bibeleng ya hao le kgepe ke makgolo a robong mashome a supileng a na le metso e tsheletseng bibele bua mantswe yana e re e fela ya tsebang ho etsa bohle mme a sa boetse yena o etsa sebe ntate Motaung re entse diqeto re le banyane Hallelujah. ka re se re le baholo re ya bona re entse diphoso Amen. mme modimo re fa sebaka ha eba re ya hopola ke phoso ntate Motaung re ka qala fatshe hape ke utlwa e mong a re moruti maineng ke ka kgutlela bonyaneng hape Amen. ntho ke tsebang gore o ke wa kgutlela bonyaneng hape e re nke ke bue mantswe ana o ke wa fetola se etsahetseng ka morao Moruti wa. empa o tloha mona ho ya pele Yes. o ka ba motho wa betere Jakobo. ntate Motaung Jakobo Kaulo ke ya bone Jakobo 4 le kgepe ke 9:76. Letemana re sheba ile nngwe fela Yabo.
ya leshome le na le metso e supileng empa bakeng sa momamedi re ka e qala temaneng ya leshome le na le metso e tsheletseng. E fela ya tsebang ho etsa botle mme a sa boetse yena o etsa sebe. Verse 16 ba se re jwale le ithabela mithoriso ya lona ho ithorisa hohle ho jwalo ho hobe. ntate Motang ke kopang ke eme temaneng ya 17 ke re jwale ha o so tseba botle, Oh yes. ha o so tseba tsela, Amen. o ska ba hlotso ya morao ke a tseba ke wa khutlela bonyaneng empa o tloha mona o ya pele o ka etsa qeto e nepahetseng. Oh yeah. ntate Motang ke batho ba ba kae ka sheno lena ba o fumana gore ba ya sekolong dilemo tsa bona ka nnete ba se ba tshetse dilemo tse 40 ben gona ba qetela lengolo kapa kgerata ya 12. Hallelujah. ye mongwe a etsa hona e mongwe a etsa hona ntate Motang ha o ta wa gopola gore na o ile wa go kae ha o ya pele o ska ba go ya ka gowa epa ho ya ka ho ya mamedi e mo bua mantswe yana ore nna bophelong ba ka ntho e tlisitseng tshitiso ke motho ore motho a ema ka pelaka a re ntho tsa ka di ka be ntse di kganya di loka empa motho a ema ka pelaka nka be ntse ditaba tsa ka di lokile takata. ntate Motang mathela leqhepeng la 850. 850 jwale re tshwara bebele mo wena momamedi o buile jwale ho bua bebele re ya 850 momamedi lenaneo lena ke la hao ke itse wena matsatsi ana le monsena se setjha sa mananeo o tla go botse o be le seabo lenaneong la hao ntate Maina o tla araba ka bebele ke ho yona moruti wa ka ntate Motang re kgaolong ya bohlano ke re qale temaneng ya pele re batla ra bua ka yona temaneng ena empa re tshwanetse re ye go yona e re ka mora tseo mokete o mong wa bajuda wa eba teng mme Jesu a nyolohela Jerusalema le tshwanetse e tsweng hare ke mekhoro mehlano le ne le teng le bitswang Bethesda ka Seheberu ho ne ho sekame ho yona bongata bo boholo ba batho ba kulang difofu le dihlotsa le ba omeletseng ditho ba neng ba ntse ba lebelletse phuduo ya metsi. ntate Motang temanena ha o e bala ya boraro e hlalosa hore ho na le batho ba bangata ba neng ba emetse phunyelletso Takata Maine ho na le batho ba bangata ba neng ba emetse hore mamati a bulehe bophelong ba bona ntho e ke ratang ka bona ha ba tlohe ba ntse ba eme ntate Motang ha ke ba opela matsoho ha ba name ba ntse ba eme ntate Motang ke a kopa o seng ha ka jeno nke ke dumelle lenaneo la Makgulong batho ba ba ntse ba dutse bebele rona se ka di bongata empa ba ntse ba eme ba ba tlongana ho na le momamedi e ke tshwanetse ho mo qeka ke bue le yena senona re kopa o ska ba ngaba bophelo bona re kopa o ska ba wa inehela bophelong bona temana ya boraro e re ho ne ho sekame ho yona. Hallelujah. bongata bo boholo jwa batho ba kulang Hallelujah. ba ba ntate Motang ba ne ba sa bone e le difofu e le dihlotsa le ba omelletseng ditho ba neng ba ntse ba lebelletse phuduo ya metsi. ntate Maina ke kopa re eme hona teng monohle ke fitise papatso ena hona te hanyane fela moruti wa ka boikokobetso tshwara hanyane momamedi e motle le wena mo le nteng ke kopa fela ho fitisa papatso ena bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. ntate Maine mo le wena momamedi re leqepheng la bo 850 ke Johanne mane re ho Johanne 5 mme re bala temana ya boraro ho ne ho sekame ho yona
bongata bo boholo jwa batho ba kulanga difofu le dihlotsa le ba omelletseng ditho. Ntate Maine, tswela pele. Ntate Motang a re kereya mehape temaneng mono Bebele re ho no ho ena le difofu. Moruti O bolela hore ba ne ba fapone mo ba yang teng empa ba ntse ba eme. Maine. Ntate Motang vision ene le siyo empa ba ntse ba na le tshepo. Maine. Ke kopang ke bue taba ena makgwa a bona a nama ha bone empa le makgwa a moya ke ona a ba jireng hore ba nne ba be moo. Wahle. Bebele ha ke utlwe re bolella hore ba isitswe ke mang. Ha ke utlwe Bebele Ntate Motang e re tolokela hore ba beuwe ke mang mona. Ya bobedi Ntate Motang ho na le ba nang le dikgahello ha ba kgone ho matha jwalo ka ba bang ba hlotsa. Bebele shosolo Ntate Motang ho na le ba tsamayang pele ba reka dintho ba etsa jwang ho na le ya hlotsang ya re moruti Maine Ntate Motang ke a hlotsa takasaka di ya pele nna ke ntse ke setse morao ke a hlotsa Ntate Motang ho na le ya re mamati ya ba bang a buleha kansa kwetswe ke a hlotsa empa ntho e ke rata lenaneo la Makgulong ba ntse ba eme. Ntate Motang ho na le momamadi re sone se mo bolella a ka lahlehelwa ke dintho a ska ba lahlehelwa ke tshepo a ka lahlehelwa ke thepa ya ntlo a ska ba lahlehelwa ke tshepo a ka lahlehelwa ke motswalle empa tshepo e dule le yena Bebele bua mantswe ena re ba bang ba ne ba omelletse ditho Ntate Motang o bolela ba ne ba sa kgone no otlolola matsoho a bona ba ne ba keke ba o bontsha direction e ba tlo tla tsamaya ka yona Ntate Motang ba ne ba omelletse empa ba ntse ba dutse Ntate Motang ha e ba temana ya boraro e na le batho ba tjhe ho na le momamedi disebeletsong ya diswedi diprovinseng tse robong dinaheng tse ba re mametseng ho tsona yo Modimo a santsane a mo file tsohle temana bone ba se bua mantswe ana re hobane lenyelo le ne le theohele le tsheng ka mehla e meng le fuduwe metsi me ya neng a kena le tshempele hobane metsi a fuduwe o ne a fodiswa le ane a kula ka lefu le feng kapa le feng Ntate Motang ha e ba hona le ntho re kolotang bophelo re kolota bophelo re ska ba ra inehela ke re ha e ba hona le ntho re kolotang bophelo ke re ska ba ra inehela haleluya Ntate Motang ya mong ha bina hore ke mang a itseng leeto le hlaba bonolo ke ba itseng tsela e hlaba bobebe ha ka tau bua jwalo hore ntho re tsebang ke ena kore Modimo wa re jarela se re le temaneng ya bohlakano re monna e mong o na le temo ya kutsing ka dilemo tse 38 mmino e le mmedi Jesu ha mmona sekame me a tseba hobane se le nako e telele a kula a re ho yena na o rata ho fola na Ntate Motang Morena Jesu Kriste ha mmona ya re ha mo sheba a tseba kore condition a na le ho yona ya mo bolella hore ke nako a tloga kakata sentate nako tse ding ha o hlokahale o bolelle batho wa tseba ho na le maemo a leng ka ntle a ka pepesang tshokolo le tshotleho ya hao maemo a mangata hare jwale re a phata ka disutu le diaparo empa lenyana leng ka ntle Ntate Motang a bonahala Morena Jesu a mmona hore ka nnete ke nako monna eno a kula haleluya wa mmotsa hore na o rata ho fola na haleluya potso ke eo momamedi ha ke tsebe hore na o provinceng e feng a ke tsebe hore na o dula nomorong e feng bua Maine strateng so dulang o sona dula strateng se feng ha ke tsebe hore na ba o tseba ka condition e jwang Jesus empa lenana la Makgulong le tlile ka lentswe la Modimo ho botsa na o rata ho fola na
na o rata maemo a hao a fetohe na re a utlwisisa ke nako e telele o le boemong bo na o rata ho fola na tate Motau ke potso e tlang ho nna ke a tseba ho na le momamedi ya re mametseng a le France ya re mametseng a le Russia ya re mametseng a le Turkey na o rata ho fola na nkeke ka o siya Kenya nkeke ka o siya Ghana Uganda Rwanda nkeke ka o siya na o rata ho fola na tate Motau nga re ska ra siya Namibia hai hole le rona na o rata ho fola na temana bosupa temana ya kula nga moaraba re morena ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fudua ke re ke santsane ke tla e monga theohele pele ho nna Ntate Motau re ho momamedi wa bobedi ya itseng sitiso ke batho jwale re kopana le yena ka hara Bibele ya reng ha ona motho hantle bothata ha se letsa yes bothata ke motho ya nkenyang letsheng bua maine ha o suka Ntate Motau a re ke re mano Letemana ena hantle letsa lona le teng hamba tsamaya maine empa taba a llang ka yona ha le ka letsa empa o la ka motho Ntate Motau ke utlwa shift in the atmosphere moruti maine tlohella sekgobo o tshebeletsong ya Sesotho ke utlwa phetoho sephakapakeng hore Ntate Motau focus ya rona e dutse ho batho focus ya rona ha ya dula mo modimo ba tsendre ye teng Ntate Motau le ha batho ba ka ba ema ka pele ho wena empa ha mahlo a wa shebile mo o yang teng ba ka leka ho fetisa phethahalo ya so se lebeletseng pa ne ba keke ba ema phethahalong eo etelo o tla fihlella seo se batlang Ntate Motau abangata ba mamedi ba keneng ho rona ye mo mamedi hore ke na le dilemo tse 25 haleluya hore ke entse dikopo tsa mosebetsi bua moruti hore ke di kense mona ka di kenya mane dinako tse ding ke ile ka mmelwa hore ke tle di-interview empa ne dintho ha di loke ntate bophelo ba ka bo loboka ntate bophelo ba ka bo bobe ha bo monate ho logana Ntate Motau re se re le leqhepeng la makgolo a robonga a nang le metso e mene 904 momamedi wa ipotsa re o ka re bukeng ya Baroma kgaolo ke ya bohlano re tlotla emisa kgaolong ya bohlano hanyane re ke re tlwelle koloi ya makgulong e ntse a e feila hanyane kapa e ntse duma hanyane Ntate Motau re tlotla emisa temaneng ya boraro be re theoha ka yona re ya temaneng ya bohlano o re o entse dikopo ntho ke ratela momamedi ke hore ho na le mohlangano a kgutlang a re kopa tshwarelo empa kopo ya hao ha ya ananelwa a fela ho le jalo a nna etsa dikopo Ntate Motau ona moya o ile wa mo jara hore le mohlambane ba itse sebaka ha seyo bakeng sa hae re tsosolosa ona moya o Paulus ha bua a shebile phutheho ya Roma kgaolo ke ya bohlano temaneng ya boraro bua mantswe yana momamedi ntate maine e tshware hona temo ke a utlwa hore moya wa hao jwale o tjheso yani e tshabehanga motjheso na o tsotsanga ke kopa re tshware hanyane momamedi re tlo e bala le ntate moruti maine ke ya fela ka mona ka hobo rakgwebo ba teng kwano ke nako ya bona ena ke kopa tshwarelo mothemotle ntate maine o hlalosa ditaba tsa wena o buileng ka tsona di teng ka Bibeleng tse wena momamedi o buileng ka tsona di teng ka hara buka ya dibuka ntate maine o di tshwere e re hona jwale hanyane fela ke tle ke ye mabenkeleng re tsebe o tswela pele mmoho le wena bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za
Lesedi FM ke molelwa. Momamedi a re ntate Motaung ke kopa ka boikokobetse o bitse ka boikokobetso o bitse kgaolo jwale hona jwale re ya ho Baroma kgaolo ke ya bohlano mme ke mo re yanting Baroma 5 mme le khapela bibele tsa rona le ntate Maine di a tsamaelana mohlomong le wena mono kapa e mongwe na le bibele e ntjha wena ntate Moruti Maine re tla bitsa kgaolo rona re tla ne re bitse le maqhepe mona 904 ntate Maine tswela pele o bale ntate Motaung ona le momamedi ya le makhathina ho inehela haleluya Paulus ya shebile phuteo ya Roma kgaolong ya bohlano ho Baroma ona le ya tshwereng bibele ya Senyesemane Romans chapter 5 ke mana ke ya boraro Paulus re ha se ho fela empa re ithorisetsa le matshwenyehong re tswe re tseba hobane tshwenyeho e hlahisa mamello mamello e hlahisa temoho e hlahisa tshepo Maine jwalo o nketsa jwang e re ke shebe e hlahisa tshepo mme tshepo ha e hlahisitse motho dihlong hobane ntshwarele mme tshepo ha e hlahisetse motho dihlong hobane lerato la Modimo le setswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o ro neilweng Mary, I just can't give up now. Oh yes. I've come too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy. And I don't believe he's brought me this far to leave me. Mary, can't give up now. There will be mountains that I will have to climb. Or the tabadisen take it up so get up one and a hoodie and there will be battles that I will have to fight. It's up to me to decide. Dr. Motaung, when the moment the young kids were trying to Mogunella, was come away in the hand of one trying to turn up Pele, or my Pele. A day, Dr. Motaung to Shabila for my maintain. Mamma, the young lad in wait. How? In wait. You went to the challenge to do that. I want to see already in wait. Hallelujah. When I been in Messina, ibe botata ba sona na ke bo feng. Moruti Maine. Minta temata mo mamedi tsa kala ke dingwetsi. Hey. Ya ba moya wa nhlotha. Unkisa le epela Makgulong A Matala. Ana le metsi tsene 236 re bukeng ya Ruthe. Re bukeng ya Ruthe ntate Motaung dingwetsi di pedi. The Bitsolayemon, the Orpa, the Bitsolayemon, the Ruthe. The Dematown in the Capella 236. Mero Ruthe Letemana. The Dematown Ruthe 16. Ruthe chapter 1 verse 16. Ruthe chapter 1 verse 16. Ruthe chapter 1 verse 16. Momamedi iritere huyona he kwano mona he. Ruthe are o seke. Wampela hore ke bofie. Wele hoya le wena. Hobane ke mo yang ke dule mo dulang. Chaba sa hao ke chaba sa ka mme Modimo wa hao ke Modimo wa ka. Letemana ya 17. Area 17. Ke tla shwa shwang ke epelwe teng. Jehova anketse ka hore le ka hore hanka khawana le wena ha isika lefu. Ntate Motaung ko tlengwe tsiena boinehelo bo wana le bona.
ngwesiena ba babedi le orpa ena o aka masala ha ka o khutlela moabe empa Ruthe ore ha banyaneng ore o khutlela hae no Bethlehem Juda ke ya le wena mme wa ka ore ke tla swa mo swante ore modimo ha o shaba modimo wa ka ore shaba sa heno shaba se shaba sa ka ntate mo ta umona re utlwa inehelo ba ngwetsi yero ke a fena mayemo a tswa matsalo wa ka ke a utlwisisa empani ke a dula mona ha ke tsowe ke a fena ore na di puo sa ha na di jwa matsalo empa ke a dula ha ke tsowe ke a fena matsalo ore na o jwa mhlomo matsalo ore ngwesiaka ke gore tsela yeo le nka yona empa Ruthe ore ona mo ke a mo mamedi ke shebile nako mo le ntse re tshwanetse re kwane le nana ona Makgulong a maine tshwanetse nda ke motao le nana ha re a le qeta enena hona re ntse ka puo ya rona re ntse preamble fela yes ka hona re neng re le ka o hlodisa re soka ba re fitla bane o na le momamedi a le makhatheng a o inehela mme re keke ra mo tlohella fela re tshwanetse re bue tshepo ho yena o ska ba wa inehela momamedi date motao e re bue le momamedi ka leqephe la 920 ke shebile nako ke tshwanetse ke kwale ke kopa ke ba Letemana re ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho ka tamaile eba modimo wa sepe o keke wa dumela gore le hlahelo ke moleko o ka le sitang empa moleko ha o le teng o tla re etsetsa sebaka sa ho tswa ho ona le tle tsebe ho jara ntate motang ke temana ke kopa momamedi a tla a etse mohlomong ebe profile pic high 1 Corinthians chapter 10 verse 13 buka ke ya pele ya Bakorinthe chapter 10 verse 13 ntate re a leboa re a hana ho inehela le ha satane a ka re sutumetsa le ha ka re tsutlatsutla re eme mona ha re sisinyehe re tlabe re fihlelle seo o re tliseditseng sona lefatsheng ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen ntate maine ke Bakorinthe ba pele kgaolo ntate motang ke a 10 ke mana ke 10 le na le metso meraro 13 e re ke tle ke go yona ke ba balle pele ke kena ho moruti wa ka ntate Ntlatsenga ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho empa modimo wa tshepeha o keke wa dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le sitang empa moleko ha o le teng o tla le etsetsa sebaka sa o tswa ho ona le tle le tsebe ho jara ha re se modimo sebaka e se mosebetsi ntate moruti maina ha re a qeta dipotso dingata ha re a qeta ntate motao empa ntate ke rata o tshepisa momamedi wa Lesedi FM jwalo ka ile mona mo president a se a butsi re tlo tswa mmolo wena ka lenana o lena la Makgulong re tlo ya dibakeng tse fapaneng ka lenana la Makgulong A Matala haleluya re ilo phamisa momamedi haleluya re tsamaya le dibini tsa rona tse tla re etsetsa mosebetsi o motle wa ho phamisa momamedi ntate motao momamedi o itukise ya mo tla utlwa selmoyeng ke bitsa sebaka ke re jwale re tla ho wena le moruti lefu maine ntate maine modimo ha o etse hantle ntate motao re se modimo sebaka a itse mosebetsi momamedi ke mo re fellang teng ka jeno